Pluskvamperfekat je nešto što se u srpskom jeziku jedva više da i koristim. Past perfect tense u engleskom jeziku, što je ekvivalent našem pluskvamperfektu, koristi se i tekako. Dobar dan, dragi moji, ja sam Ujedin Jeremić i dobrodošli na moj kanal. Idemo da vidimo kako se gradi ovo vreme u engleskom jeziku, u kojim situacijama ga koristimo, kako pravimo pitanja, kako odričan oblik, šta ćemo sa nepravilnim glagolima. Prvo što se građenja tiče, da bismo napravili past perfect tense, moramo prvo da uzmemo pomoćni glagol have, to have, ali u svom obliku za past simple. Dakle, treba nam oblik had od glagola have. To je jedna stvar, pomoćni glagol. Šta nam još treba? Treba nam prošli particip ili past participle. Da vas samo podsjetim, past participle za pravilne glagole gradimo tako što dodajemo ed na kraju. Za nepravilne glagole tražimo gotov oblik koji postoji u čuvenoj trećoj koloni. Dakle, za građenje past perfecta potreban nam je oblik had kao pomoćni glagol i treba nam past participle ili prošli particip. Na primer, I had finished. I had worked. I had bought. I had thought. I tako dalje. Kako gradimo beše ovaj particip prošli, ako smo zaboravili? Za pravilne glagole, još jednom da ponovim, za pravilne glagole dodajemo ed čuveno, worked, finished, lived i tako dalje. Za nepravilne glagole idemo i tražimo gotov oblik u trećoj koloni. Ovo mislim da sam ponovio, ali ponavljanje je majka učenja, je tako? Dakle, to je što se tiče građenja. Had plus past participle. Kada koristimo ovo vreme, pa, gle čuda, poklapamo se u jednom makar vremenu, ne samo u jednom, dobro, ali retko je poklapanje, pa zato to naglašavam. Poklapa se upotreba sa upotrebom našeg pluskvamperfekta. Dakle, svaki put kada u prošlosti neka radnja prethodi nekoj drugoj radnji takođe u prošlosti, tad koristimo past perfect tense ili ti pluskvamperfekat. Dakle, za radnju ili akciju koja se odigrala u prošlosti, ali pre neke druge radnje koja se takođe odigrala u prošlosti. Idemo sad da vidimo kako gradimo upitan oblik. I had finished, na primjer. Ja sam bio završio. Kako ćemo upitni oblik napraviti? Tako što ćemo upotrebiti inverziju pomoćnog glagola, kao i u mnogim drugim slučajevima, je tako? Dakle, samo ćemo zameniti mesta glagolu i ličnoj zamenici, imenici, kako god. Što će reći pitanje za našu rečenicu I had finished, bilo bi ako vi mene pitate had you finished? Dakle, rečenica je I had finished, pitanje had you finished. I ostaje nam još odričan oblik, je tako, kako njega gradimo? Pa tako što negiramo pomoćni glagol. I had not finished. I had not finished. Negiramo had kao pomoćni glagol i dobili smo negaciju. Mislim da je to ukratko o ovom vremenu. Još jednom, past perfect tense u engleskom gradimo tako što uzmemo pomoćni glagol have u obliku za past simple, što će reći had, i dodamo
particip prošli ili past participle glagola koji treba da promenimo. Pitanje gradimo inverzijom pomoćnog glagola, odričan oblik negiranjem pomoćnog glagola. Koristimo ga svaki put, u engleskom je to najčešći slučaj kod čuvenog slaganja vremena, to ćemo posebno obraditi, ali najlakše zapamtiti, svaki put ga koristimo za neku radnju u prošlosti koja je prethodila nekoj drugoj radnji u prošlosti. To bi bilo to, dragi moji, za ovo vreme. Hvala što ste ovde i vidimo se vrlo brzo. Pozdrav!